vraćamo se praktičnim primjerima. Ipak, prije nego što nastavimo sa simulacijama i sklapanjem električnih kola u eksperimentima, upotrijebit ću stečeno znanje iz prethodnih nekoliko epizoda dok smo pričali o teoriji i definisali pojmove. Upotrijebit ću dakle te pojmove da još jednom sumiram najosnovnije električno kolo i da vidimo šta je u stvari šta. Evo dakle našeg osnovnog električnog kola i imamo pozitivan kraj naponskog izvora, odnosno izvora električne energije, i negativan kraj. Struja teče od pozitivnog kraja naponskog izvora kroz potrošač, prema negativnom. Za potrošač pozitivan kraj je onaj u koji struja ulazi, a negativan kraj je onaj na koji struja izlazi, odnosno iz kojeg struja izlazi. I kao što smo rekli, tok struje je usmjeren ka negativnom, dakle tehnički smjer. Podsjećam vas, tehnički, veoma je važno da znamo da je to tehnički smjer struje. Tehnički smjer struje, odnosno tehnički tok struje završava na negativnom kraju naponskog izvora ili uopšte izvora električne energije. Ovdje imamo tri veličine, napon V, otpornost R i struju I. Napon daje naponski izvor, a struja teče kroz otpornost R i to po Ohmovom zakonu koji kaže da je struja I jednaka količniku datog napona i otpornosti R. U ovom našem slučaju to bi bila već poznata vrijednost, već smo i simulirali i mjerili ovo kolo, 9 volti podijeljeno sa 1 kiloohm, odnosno podijeljeno sa 1000, to znači da imamo 0,009 ampera ili 9 miliampera.